Nastavlja se šampionski niz Vojvodine i uvek sa istom emocijom proživljavaš i doživljavaš. Svaki put isto, nije kraj. Tek smo na početku. Za 3 dana očekujemo istoriju da pišemo. Da li ćemo uspeti se imamo posle ovog emotivnog pražnja, još ovog ne znam, ali su momci svesni da je ovo velika titula, 10. za redom, zaslužena u vrhunskom ambijentu, ali nervo je nova stepenica, idemo na još jedan trofej, daćemo sve od sebe da donesemo Srbije jedan trofej. Za godinu dana što šta se događalo u Vojvodini, najveća turbulencija verovatno od kad si ti u klubu. Dobro, to kod nas je uvijek zanimljivo. Realno kod nas je uvijek zanimljivo. Imali smo težak period, sklapali smo ekipu do oktobra, imamo jedan poraz u sezoni, mislim da je ovo jedna vrhunska sezona, zaista istorijska, imamo 3 finala, jedno smo osvojili, idemo, kažemo, nedelju da probamo to što je ono za istoriju, najznačajnije. Nadam se da ćemo smoći snage da pruže ono što od njih očekujemo. Dobro, Vojvodina kao klub raste. Rastem, sa toliko muke i toliko borba rastem i nadam se da ćemo iduće godine ući u grupu fazu Lige Evrope, biti tamo dobar takmac svima, gde su nam realne mogućnosti, to u trenutku niko ne zna, zna se šta je ono što određuje naše ambicije i ciljeve, ukoliko budemo stabilni možemo dosta da radimo biće bolje. Hvala.